تماشاوان تاوتی سلاو لابن. ولی تماشاوان هجابابت می افروکه لسر پارزگاه موصل هر و هدفرین وقتی این کردان کسر به وی پارزگاه ونه. جبو که ام گوتو بیجل دور وی مجارب کنه ها باوی که زندی لستودین ملباجر دهوی که غازی فرمان بر پرس پیوندین لقا 14 پارتی دموکراتیک کردستان باوی که زندی گلمده که غازی سلاو لتبن ام دی پرسیار یکی جوی یکی دست بیکن پشتی وان گوتو بیجو مجاران و هر وها هلبجارتن جواتن پارزگان عراق ابتایبد لپارزگاه نینوا کردان بایکوتاوی یکی کریه او اف هیام که گلک دور درجه بدنگی هد رونشتن و جوینت بین حدبا و لیستا براتیان نینوا دا گلو اف بدنگی اف هیام هندی دور درج چما اگر توی چنه سوپاس بو هوا اگر توی خوزی هنگا بسیارا لیست حدبا کربا چونکه حتی نوکا شریک کنینک و ام دانستاندن الگل بکین وسط دیارا آلوزی و خلافات نابینوان دهین و حتی افروکا قناعت بو چه نبویا کو بهن حواري ومفاوضات بالراست درستهي واعتراف بليستما بكن واعتراف بصندوق انتخابات بكن وبهن قال ما برين خاري وبيجن هنجي الشراكة وطني قال مدانا وامبيك وك كارك توافق كار بكين چندين كومبين هاتينا كرن بسربرشتيا ادميل كرتي ممثلة المتحدة العراقي وبآمادبونا ممثل حكمتها مركزي وحكمتها هرما كردستاني وبريز خسرو قوران بلام لهر كومبينا كدام اوان قوتي ام آمادينا وهر تشتهنگا ببيتن دلقال هوا امزا كين بلام دي زفرين لستا حدبا باش دي بريارا كدين دي چن واخد دي خو بيدن كان بقناعتا ما اگر شلای وایا نشن بریارا خوب بدن و هندک اجنیدل پشتوان هین کو بریارا وان تلا پیوان دانین خلک کدی بریار سروان بله غازی و بوچی جوات پارزگاه نه نوا بایکوت کر و کولیستا کردستانیان کولیستا براتیان نه ما بایکوت کر چونکه برنامه وان البری هل بجارتنه برنامه که عنصری بو برنامه بو دجی وجودا کردا دجی پارتن کردستانی و گوت اگر ام درکوین و ام حکمتا اداره محلی برای بین کردا روانه هرما کردستان کین و بارگایت کردا درا کین و هیچ ام قبول نکن کرد بجداریت حکمی دا بکن لو ما وقت وان چند مقعد ایناین و مجی 12 مقعد ایناین مقعدت وان پیترج مبون هل روجا ایکل مها 4 اوان وقت یکم کمبونا جواتا پارزگاه هاتیا کرن اوام خو همی جهت اداری سر خو دابش کربون به کو رأیا لیستا مور بگرن یا به کو رأیا کردا ور بگرن اوا قناعت بو ما چه بو کو محاولت کن ما تهمیش بکن و اعتراف بلیستا ما نکن بله کواتا کا غازی بایکوت کردن و بو جواتا پارزگاه جبو منصب بو یعنی جبو پلا بو نجبو نبونا خدمت گزاری بو لدفرین وقتی و باجرو کن کردال در دوری موصله منصب تنه نبون ما قلت عراق الدستور العراقي كاد بيجتن دو قومية سركيتين عرب وكرد وقلان الدي ما قلت دستور العراقي بيجت هر كارك به تكرين سياسي لازم بشراكة وطني بيتن لازم همي بجداريه بكن باسلوبك توافق به التدانان اوان نا اعتراف دستور عراقي كر ونا اعتراف توافق كر ونا اعتراف شراكه وطني كر بيشتهنج اگر ام وكورت بجداريه بكن اداره محلي لازم بجداريه بريار داج بكن اگر بجداريه بريار دا بكن دي ما هاگش همي تشتهبيتن اگر ام وكور چينا اداره محلي بس وكي عبدال ودر كرين نخاره هيج دوره كي نبيتن وما تهميش كان شو ام دي بجداريه الاداره محلي كاين ما قناعت جبو ما چه بو اف لیستا حدبا قط هاریکاریا اوان منطقانا که توید وقتیا یا ماده 140 جد گریتن و هیچ خدمتا پارزگاه موصل ناکت و هم خوش شاهدن که وضع موصل برفکیرت چی بله اف روشا روینا کردان و گفین کل کردان دهینه کرن و هجماره که زور یا کردان آواره بون و وگریانه هریما کردستانه هندک آلی و روینو ترسا کتیت دل کردان دا لباجر موصله پارتی دموکراتیک کردستان به توانبار کن هنگ وی گوتنه چه برسف دیدن
ام بيجين هبونا بارتي ديمقراطي كردستان كعاملة استقرارية تماشى كان او منطقة بيجنا منطقة متنازعة مناطق متنازعة مادة صدو تشل جيت قريتن كبارتي الويدركي يا بهيزا وبيشمرقه كردستان الوان منطقة هاي وآسايش لو منطقة هاي شوا امن وتناهي لو منطقة هاي بلام او منطقة كو إدارة محلية تلبيوان ده حدبا حكملت كتن او منطقة روجانا اختطاف وكشتن وكشتنا خلكي وخلكي بيقنه تتا كشتن بارتي ديمقراطي كردستان للصالة 2003 وقت رجيم كفتي ورجيمك فاسدة دكتاتوري انهيار بوي وحكم عراق دست بكر كل برف ديمقراطيات بتشيد بارتي ديمقراطي كردستان همي قابا بويا عامل استقرار يعني موصل وهبونا مدفيتن بحثوين كيبكي يعني ام دبجن هردو بارتيين كو دنافا موصل دا بارجيت وان هنا بتايبت بارتي ديمقراطي كردستان يكتيان اجتماعيا كردستان ابونا اگر هندي كو ناكوكيك دبينا كرد و عربان دا چه بتايبت پشتي و بايكوت كري جواتا پارزگاه پارزگاه موصل وقتی وی سردانا تلکیف و هنده دورین دیب کد پارتی خلق هاندا کو ریل بگریتو بردباران و تماتا باران بکتن او یکت تا چند راسته تا چند دسته پارتی دویر ری گرتنی دا و بردباران کرنا لیستا حدبا انکو بتایبت اصیل نجیفی کو پارزگاه نینا ده هبوا تا چند او یک راسته هر کسی بیجید کو پارتی خلق هاندا کو مظاهره بکن یا ریکه دا براوستن ریکا پارزگار موصل او خلق شاشه نه سياسيا ونا اجتماعيا هيج بارتي ديمقراطي كردستان تدخل بيت چنده دانه كريه خلق دور او دنگ خدايا ليستاما اوان خلق قوت مادم حدبا اعتراف ما نكر مادم ام تهميش كرير مادم اعتراف بانتخابات نكتن مادم اعتراف بشخصيته ما وجوده ما نكتن خلق مسألة عفوي رابن وريك الباريزغاري جيت وكي كوتشويا تلكيفه وتشويا وانكي والقلق منطقة دي خلق بخو مقاطعة كر بله بس برسفه دي هيا كغازي بوفيكي پشتی پارێزگاری ڕێلی هاتیە گرتن و بەرباران کردی هژمارێکە کەسان گرتن 10 تا 11 کەسان حیمایە و ئەنکو زێرەوانین پارێزگاری هەندێک خەڵک گرتن و دگەل خوددا برن بۆ پارێزگەهێ پشتی هنگی دیفدا هێزن پارتیا دموکراتە کوردستانی ڕابوون هەلکوتان و قایمەقامی ئێک ji باژێرۆکên ser bi Mosulê girt piştî gotûbêjin bi navberîna Amerîkiyan yani hatna guhartin ew girtinên wan wê rojê girtiyên zêrevanên parêzgarîger ew girtiyên partî girtî pêk hatne guhartin û piştî hingî seredana Serokê Herêma Kurdistanê kirin Mesûd Barzanî ev yêke vê yekê diyar diket ku partî handayine xelk vê yekê bû meşrûve diketin bersiva tel bû vê yekê çawaye yanî li ser girtina wan û pêk guhartina girtiyan بو وی چنده یادیار بو وقت حمایت پارێزگار موصل کو خلق بگنه گرتی و برف موصل بری و کریت زندان دا و تعذیب داین و خلق بگنه بون و هنگ خوشی شاهدن و دزگایت اعلام شاهدن کو او خلق گرتین همی او خلق بونه حتی بجداریت و مظاهره دانه کردی یا طریق محافظ داد هیچ تدخل دانه کری بلام محافظ ویا خلق که کرد بگریتن و تمثیلیا پی بکت و بیشت ها و بکت اگر مقابل پارتی دموکراتی کردستان بوه چنده پارتی دورت سنور پارێزگاه موصل راست هنده گرتن و اوید کو تایید حدبات کر و گوته لازمه او کست حدبا گرتن و محافظ گرتن لازمه بردن و امریکا تدخل تدکر قوات امریکا تدخل تدکر و دانستاندنا بین هر دو طرف دهات کرن و او جماعت کرد اوید هندکت عرب جی گرد بون اوید کل وانکه گردین اوید بگنه بردان و لایان کرداجی اوید دی بردان بلام هیچ پارتی دموکراتی کردستان خلق نپال دایا کوبچی تریکا پارێزگاری دا برینت خاره یان ونکت پارێزگار موصل یان محافظ موصل بهت تلکیف یا جماور بخو بله که غازمت وی بسیارش بکن نونری گوران نونری تفگرا گوران کو تفگرا کو اپوزیسیونی ده هریما کردستان ده لباجر موصل سردانا اصل نجی فکر دو کانال دهنده کانال را گاندن ده درکتن پارتی دموکراتی کردستان و یکیتین اجتماعی کردستان اف نونری گوران بخیانتکار لقلم ده همی گاوا د شاشه تلویزیون خدا درد خست و گوتنه توی دوباره دکرن یعنی وکو کسی که خاین و نزان چو گل دشمنت کردا دست لناو دست گرتیا پشتی هیامی که جوی که
اصل نجفی سردان باشر دهوکی کرد گل پارزگاری دهوکی و هر و سردان حولی کرد گل رایدار بلندین هرما کردستان تایبت ین سر به پارتی دموکرات کردستان رونشتن پیکانی هنگ وی که چه شروع دکن ام بیجین وقت ممثل گوران سردانا محافظ کرد وقت که وسط ابو او وقت کو هل بجارتنت پارلمان عراق دابون و او وقت بو کو پارزگار موصل تهجمت کرا سر کردا و کرا سالیسته و پیمانی کردستان مالویدر که رخنه لگرد ما گوتی پیتوی نبو کو ممثل گوران سردانا محافظ کری چون که هلویست محافظ افریقا برانبری کردا بیت افریقا گوران بیت پارتی دموکراتی کردستان بیت هر لایه دی سیاسی بیت ما رخنه لگرد ما گوتی اف سردانا دبیتا پالدانك وخلقك دنجي حتى هند خلق كرجي دنجي بدنا ليست حدباب وبرلمان عراقي البر هند ما رخنا لقر اما كو هاتنا بريس اثيل كو محافظه موصل هاتيا دهوكي وبريس تما رمضاني پیشوازی لکری وک محافظه که عراقی هات دهوکه و سردان پارزگاه دهوکه لکر نمسئله که سیاسی بو چمکی وا بزانم کمبینه که محافظه الفرنسا هات بو کرن و وی داخواست کر بو که بهتن دهوکه ببینید مسئله که شخصی بو نمسئله که سیاسی که غازی هندک وی که بوی کیفت گرینن هاتنا وی بوی کیفت گرین کو پشتی یعنی بانگشا هل بجارتنن عراق تا دکرن بحثوی که هبو لیست عراقیه سر کویتو اصل جفی كود الليستا عراقيان دو هف بيمان ايات علاوي بون قلتن كو او حكمي بدز بخنوي ارشا چارسر بجبر وي هندي وان حول ده هندك نرمي بنوين همبري كردان كو بيوانديت وان باش ببنو ده اوج اليكاريا سركفتنا علاوي بكن وكو ليستا كو تايبت وانا يا سنيان ده افيكه تا چن راز بو قناعتها من البغداد وقت حكمتها محلي حكمتها مركزي هاتيا دانان و دامزراندن لیسته ها پیمانی کردستان جوا که هر لیسته که PTV دانستاندن الجل ائتلاف دولة القانون يعني قال عراقية يعني قال هر الاستكاديك وتعاونه بكات والدماهيك همي بيك عراقينك وحكمتك اتحادية فدرالي دان البغداد سر أساس توافقه وعلاقة مال قال لسته عراقية وائتلاف دولة القانون وهمي لان سياسي علاقة مباشن والأبرج أمل وقناعتنا اگر حدبا مراجعتا خوبك چونك كيشا ميصل كيشكا سياسية هشت حدبا يالوي عقليته كو شخصك دي إدارة محافظيكت يعني ليانك تنه دي محافظيكت وكي رجيما برينوك أو وقت شو أفروكا عراقك ديمقراطية لازم همي بيك و حكمي بكن افروجي اگر مراجعه خو بكن اگر سر اوان شروط الاستامه بهن دانستاندنه بكن ام آمادين دانستاندنه الگل استحد با بكن وسحكينا مخرجكي بله كاغازي پارزگار نينوا اصل نجفي بانك لاندامن لیستا براتیا نينوا كركو وگر نوا جوين جواتا پارزگه دام حتی وی دمیدا یک اندام لیستا براتی وگریا یه دنه وگریان تنه ایک وگریا يعني دا خازا قلتو بيش كرنه كر مرجت خو هبون هواجي مرجت خو هبون مرجت وان او بنكو هزين پیش مرگل دورين در دور موصل و ناوا موصل دا وگرن و هزين آسایش جي وان کسان بردن اوین کو هاتینه گرتن بازگاهان دا مرجت هوا چه بون جبو قبول کرن آوین مرجت ویان کو مرجت هوا چه بون بو وگریان ناوا جواتا پارزگه مرجت ما لهر وقتك ام بيجين ماده 140 هبونا بيشمرقه المناطق متنازعه اويتكو اف منطقتكو خلاف هاي الهريما كردستان قال حكمتها مركزيان قال محافظه موصل او نل صلاحيات بارزقها موصلا او الصلاحيات هريما كردستان او قال حكمتها اتحادي او بلا شارة سر بكن اما كو شروطت ما نقلك بزحمة شروطت ما دسبيك ما بلاف كرين ابو همي دسقايت راقهاندن يت محلي ويت عالمي ويت ناف موصل دا ويت كردستاني ويت عراقي ام بيجين عراق يهاتيا دانان عراق كانيا ديمقراطية سر اساس توافقه وسر اساس شراكه وطني وسر اساس تقاسم السلطات اگر دهين بيك و ام تقاسم السلطات بكين مجيب چند مقعدتين هوا چند مقعدتين هنك رقم 1 ام رقم 2 ام ليستا رقم 2 البارزگاه موصل
الجواتا بارزگاه موصل آیا اگر هنگ حق هبیت مجی حق هی کرم کن سر اساس توافق ام درین خاره و ده حواری کین و مفاوضات کین ده هنا قناعات سر اساس تقاسم السلطات و شراکه وطنی و سر اساس کو ام همی پیگ و بجداری دریار داب کین بلام حتی نو که اوان قناعت بو چه نبو یکو سر اساس تقاسم السلطات ام پیگ و برین خاره و شراکه وطنی. بله یعنی بنرین تا اهبونا پیشمرگه و آسایش لدورین کردان بریکتنا سیاسی آلین عراقی لوی درینه یان جیباوی که یاسایی نه یعنی قانونی نه. ديف دستور عراق پیشمرگه کردستان او جيل ديف نظام عسكرية عراقينا والديف عسكري عراقية والمناطق متنازعة هبونا وكعاملة استقرارية يعني ما أم هر جاركي بين براين عرب وبين حكمتها محلي وبين دزقاية إعلامية بيجني بري خوب كان تماشي مناطق متنازعة كان كاتشاوا أمنوا استقرار له چمكا هبونا پیشمرگه الوان دورا وهبونا آسایش الوان دورا وخلق آزاد بخود جيتن ومحافظة ممتلكات دوان وحياة وان وحقوق الإنسان واتا ياسايا يان ريكتنا كاغازي واتا بنارينا تا ياسايا يان قانونية يعني ياسايا يان جي ريكتنا ريكفتنا وياسايا چمكا هر دوكا چونك الديف ياساي مناطق متنازعة مادام خلاف السرهية چنابيتن أمل ومنطقة وان دورا سحب بين وهما أم بهلين أو بهم بخود شحس كانت نافدا بكن أو جيت لي يعني حكمتها محلي جي تدخلت دادكت وحكمتها هرم كردستان جي تدخلت دادكت بقناعتها من هبونا بيشمرقه الوان دورا ياسايا وريكفتن جي بيكوا يعني اتفاق جيهات يكرن السر وقت بريس اياد علاوي وقت سروك وزير عراقي كأف اتفاقات يكرن كو بيشمرقه به توان دورا وآسايش الوان منطقة هبيتن بو حماية توان منطقة كو حتى جار سريك ببينن بو مادة صدوشل امد بيجين ماده 140 ماده که دستوری اگر ما امام دستوری هبید اگر ما امام عراقانی تازه هبید کرم کدا بهن ام جبجه کرنا دستوری بکین ماده 140 جبجه بکین با خلق دور بریارا خوب داد پیوندین لیستا براتی و لیستا حدبان کو بجن کرد و عرب ال باجر موصل ده لچه ازدانه أثبت تصحيح كم يعني بسيارة مسألة مشكلة نتنا بين كرد وعرب دايا مسألة ما وكوت بيوانديت ما قالك بهزن قال عشائر عربي قال دزقاية أمني قال أكاديميا قال هندك دائرة ميري بلام أو خلافة هي خلافتنا بين لستا مو لستا حدبا لستا حدبا جي تمثيل همي بارزگار ناكت تمثيل همو موصل ناكتن اجبر هندي ام بيجين او عقليتا حدبا عقليتك كفنا عقليتك تأسيس دولة عراق حتى 2003 كرد حسبت كرن رقم دول موصل نحسبت كرن كا اوجي عراقينا ولازم بجداري ام ديكن كان بنرينا تا بايكوت كرنا جواتا پرزگاه جلای لیستا براتیانه اینا و مفاق گاهاندیا خلق دور اوینکو دنگ درین هوا بوینه یعنی مفاق گاهاندیا خلق به امید نبویه یعنی که برونتر دشن او هجمار کرسیان هوا دهل بجارتین رابوهر داب دست خو خستی و باوریه که کدیل دهات اجدا هندیوان دست خنم یعنی خلقی که باوریه مایا بله ام وقت بارتي ديمقراطي كردستان لايان ديت سياسية كل قلمدا ام همي قوا كارت كاين وخدمات كاين وقت خدمتكار بو خلكه ما قلمه او قلي او خلكه كو مقاطعة إدارة محلي كري أو خلق بون أويد كو دنگ خدا لاستمر رجا انتخابات أوام خو مقاطعة كرقوتي ما دام إدارة محلي لاستحد باعتراف بمناكة أم جد مقاطعة كان هر وقت اعتراف بوجودها مكر اعتراف مقعدة مكرن اعتراف شرعيتها هل بجارت ناكر أم تأمادين بشين بجداري بكين بلا مدفيت تشتكي بيجم كو أم كرد دايما حست كين بارزقها
موصل بكينا اك بارزگار بلام ليست حد با حسك تقسيم بكتن يعني او سبب كو اف مقاطعه هات يكرن نا ليستا ما نا او منطقه متنازع علينا كاك غازي بسيارة ما دو ماهية او كو يعني جلك بر بسيارن بارتي ديمقراطي كردستان ينكو بلادار بند بارزگه دا ده خولا ديا البجارتنان دا يعني بگنداليت هاتنا توانبار کرن پشتی هنگی جه هندک رادارن سربازی ین سر به هزن عراقی جی کرد بون و سر با آلی پارتی دموکراتی کردستان بون ویا به اگر این سرکی انتقدان روشا موصل دهن ازانین هندک جوان برپرسان دنا و لیسته در کتنو بس اوین گندالی اوین عرب جی دنا و دابون هندک رویان در و ولاتی هندک جی دزیندان دابون لسر دستان نزاهی درخستن ین پارتی دموکراتی کردستان لی هاتن درخستن وان هر دو پسیارا دبرسه و کردا دیسپاس کن ام تحديات كاين وام بيجين كو وقت بريس دريد كشمولة محافظة موصل سر ليستا هاو بيماني كردستان وكي بريس خسرو قران جيجري محافظة الموصل يكمين إدارة محلي بو كوشيان فسادة ناف خوراكن وشيان رئيس جواتا بارزگاه كانت ناف سجنيدا وسجنيدا امر خديكر مري او تحمل مسؤولية خودت كات او خلق كو روي او جي اگر او بو كو بارتي ديمقراطي كردستان فيا تشاك سازيه بكتن ونهلا كو فساد اداري بارزگاه موصل هبت لو ما روي بله که غازی فرمان برپرس پیوندین لقا 14 او پارتی دموکراتی کردستان باجر دو که با که زندید گلمه دا بزرگ سپاس بوده تماشاوان هجا تاوتو ایرو که جیب داوی هات تا همون گمجار کادی صبح دیگل هفکار من نیاد در پایق بمینن شاد و بختار